Boya Shaylo YouTube channel a kalau lom lai ve ka cheu voina chuan Mongolian nam chanchin le ram chanchin kanjir ho le don ani Mongolian ni khovel ram lian parukna ani square kilometer million khat le point nga jaw ani ma se mishing makta duai thum le point li cheu an cheng thung khovel ram mishing tamlo ber polan ni ome tlang sang thaler savana jaw tak le khowot na tak om na munani a tuna hian kum sang ni chuang Mongolian nam chanchin minute rei lo te chungin kan chui chuak le don ani Mongol nam hi steppe savana jaw tak chunga cheng nomad ania ranbul sakor chung chon le puan in gir tia te an cheng thin kum jani bi sivel khan jiang nu ho chu Mongol nam bul pui ania China ram nen anin beifo kum zathum zaruk vela Turkish de Uyghur hoin steppe an opa ma se Mongol ho chu an loading het an nundan chu ahara ma se an chaka an huai sen kum sang khat za somruk pania temuji na pianga nau pan lai harsalea apa thia achung komi ten an kalsan bok ma se huai semna wangin nam sang sang asom khoma kum sang khat jani paruka Genghis Khan ti ming apua chumi omzia chu khovel lal ti nani chumi nuwa Mongol ho chu khovel sipai chakber an lo ni chhota China Central Asia Persia Russia le Europe thlengan run kum sangkhat jani somsari pakwa khovel ram za jela somni panga an opmana khovel chanchina empire lian ber pol an ni manani Genghis Khan hian dan felfai yasha siama sumdon na kong asiam tha le khathiam lo ma ni sera khovel asoi dang lam na sa le kum sang khat za somni pasaria thia ma se afapale tu tein empire an zau je Genghis tupa Kublai Khan chuan China zongjong a opa kum sang khat jani somsari pakhata Yuan dynasty ading Beijing chu khopuya siama Marco Polo po ama akal ma se kumza nu vela China mi pui an lung oi lawa sangkha jathum somruk pariata Ming dynasty in Mongol ho chu an chok ta wangwang mai Mongol ho chu steppia an kirlia empire lian tak chu ake darta kum sangkha janga le sangkha zaruk vela Mongol nam chu athen anin bei sangkha zaruk vela Tibet lama Buddhist sakhua an poma Dalal lama nen anin khom na sa kum sangkhat zaruk somko pakhata China Yang dynasty in Gotar Mongolian chu an opta kum jani chuang China nuaya an oma Mongol nundan le sakor chung chuan vel po an labong reng tho mai kum sangkhat zakwa som pakhata China revolution alo thlenga Mongolian po azalenta China revolution a thlenga Mongolian po azalenta kum sangkhat zakwa somni paka 7 union puina in communist ho anlala sangkhat zakwa somni palia Mongolian people republic adingta kum somsari vel 7 union noya anom nuwa Buddhism be ania mong tam tak anthat 7 angthowin industry le khopuyan siama alan batar khopui chu ram khopui lian berani kum sangkhat zakwa somkwa 7 union atluk nuwa Mongolian po democracy a ain langkaya kum sangkhat zakwa somkwa pania constitution thar anjiaka ramzalen le mani ro relna inan omta tuna hian Mongolian chu khovel rammason mekania kol copper le gold anga khovel copper thar chuk tam beran hial ma se ranbul le nomad nundan chu an laban san lo hle mihring za zela chomthum chu gir puan ina an la cheng ni aseni Mongol nam nundan hi angai nom lea sakor chung chuan an nun phunga abet lata naupang kum ngami thlengin sakor chung chuan hi an ne turu le kumtin nadam festival a sakor chung chuan te archer an khel bok thin gir puan in hi a ol sam em boka darkar ni lek chungin an kai phat una hian Mongolian chu China le Russia in kara an oma ramlian panhi kara an chep ru hle
ma se third neighbor policy an tia USA Japan le Korean nen anin kum kaina thaturu hle to regime alo liana Genghis Khan state tui metar somlia sang Ulan Batar pona adinga khovelin antlo na sa ma se khawot ram har sa le ram len pani karawangin har satna an la tok ve fo mai ti chuan jiang nu na tanga Genghis Khan Yuan dynasty China opna Soviet opna democracy le tunai Mongolian thlengin chanchin asea aro puya mihring tlem ma se khovel chanchin soi dang lam tuani Mongolian ho hian an nun dan sakor chung chon te stepi zau tak an vong renga chu chu an chak na thuru kani ti ilakan sei tual tam lawang bayar lala ak east naraya